da foforo ya sanso ehia wo Attention TV. I kwentwa ahofre na we hia mesrew. Pemasam na wo share video we a message so be like na wa share. Senia wo bi nso no wa ponchi adoma na eda ase ono so. Ama senia obi nso benya na ekoso ewo Attention TV because Attention TV there you say we inspire you mom. Nana. Ade. Ready. Me ba dem kunu wo. Me ba dem kunu wo eye nipa. Ede me bone. Eye nipa na ede me bone. Kwete na ede me bone. Kwete na ya misa. Me ba dem kunu wo. Ti se Ghana for down to a. Eye kwete na ya misa. Me pa na nya yare for. Wonye drug addict. She's nothing like that. Oye adwuma. Wo mun check Illinois Masonic Hospital. In Chicago or radiology department akwere one schedule and kokrafo na DSK yin na surgeries and insurance for kasa ti me ba nya suicide da wonya akwara wo hia bibi a won hia kese there's not a single thing me to me ba kwara hia me nya ma no me ko me ho aya ma no ti me ba no Ghana fo nyai ewi ase de wo hye ma wo yonko no eno ne ba wo so me bani nyesa akwara de tisa obi oni me a wode me tena Chicago emraso no me ka sedi rade no ka sedi me mani si me ne me ma ni panemra no me ka eya wana na mi wo mu no eya wa mi wo mu no ni panti asia ni panti asia ye me ena mini mo ba cha ya boso me nkro ma carry me ba aboso me nkro se dia me ne me ba ni sitiero se dia me ne me ba ni sitiero me say me first born me ne ntisa because my one America etin kwara no se so wo no wo mu Ghana no mo basa na no mo nti wase. It has always been me, Mini Brittany, and Jaden, ni Valerie. Ti me mane die enkrani nyina ko university awie eyo omadwuma me pa Jaden woni third year e wo McMaster University ko McMaster de se de wo ko Harvard sika me chia me de hwe me ba no nana me ba no 20 years what he said ja 2 weeks ago on a common speech e wo United Nations sustainability program a United Nations for year me pa Jaden dwuma mensa and a common speech wo ho e committee dignitaries me nya mada me ye ma me bia just any ma hu hia na said ye hu bia manage e wo social media ya me catch rom se me na me ma krotia manage sa akwala no na we ku no akwala ni ku no oyo bi oye adwuma e wo hospital onu mi duru bone onye pasa na mbom one ne mpena enya akasakasa ena ne mpena no ode na ekọ ekwan so ekọ ye no ekọ piano e maka e bo no nti the whole thing in ya ne say onu wo mpena enya akasakasa abo ka mu ana bibisa na wa oyo bema nti wa grab na wa to wa maka na ka abo ready 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 bewo masure maje na na barade me baba ya say me kwate na twene wa awoyimo me kwhwede me be ya kwhwefo me kwhwede me be ya kwhwefo me kwhwede me be ya kwhwefo me jano kwai me ni akokodro kra menya Riasi beni. Me ban wo ye adwuma wa wo pe check Illinois Masonic Hospital Chicago. Me ban ye adwuma radiology. Ghana for ko okra romutis wo katwi na ye omo wanwa wotimi hu di Ghana di no wabusa wo uncle no wabo wudi no no wabusa ti say wo say hey who you Ghana ni what say yes I'm Ghanaian
auntie uncle open day no what do you want when me say funeral home ho ade me ba no call your papa ni suit inside there was a rade akwara we me koye me test one dey share me ye me bibia rade akwara we na da hey papa ni su na me su o share me pay na me kwara me pay sa akwara now Jesus rade you about time so be who na become we no you about time so be who na become we me be that Brittany was laying there peacefully. She was laying there peacefully. Yes, I person me so ni mo almost said Debbie. What you mean so ni mo? Na ye mba mo no. 20 minutes so ni mo. Me touch me ba no. Me person me so ni mo na ka bi kokoro no. Na me didn't carry me one because everything will be okay. Mommy is here. But yes, to me yeah. I'm sure me base what the ho. Let me pepper penny eat him. Me pay that form na meme kutano. Erate. Anna. No man should go through this. Me time for crano. Me wish you way emano. Me time for one person abewo. Emra so abewo dear. Abewo. Abewo say. Na kese me ma me kura wu a be ye me ya na nka kwara kitwa 29 years 29 only 29 wonu baby a me kunu be ko Ghana and was say daddy I miss you I will come see you before you go me be ba ha on December 30th ti social video no ma de na wo ba ko na camera da wo mo so na me twa wo mo se nkrofo ti bi busa me se wo ma na msi me woma me mani bi na aba ne temo nhye enkura isi ya chese me ne wo mo video on be hage me ni hade Erade me huna sem Obema no wo a police phone sem Obema no police for action ne ma na ya chewa wo because I just say esi ono ne boyfriend and ne mama ni so be ma wo fa no kwensi enti omo wo a police for wo mo say asaka esi fie one oba no and boyfriend and mama and adiko wie highway enti kwan ya nam so a ye akasaka esi fie na mudi me fifie e de me akọ car kwan highway so Emma walk car like a bono highway and no that man ya kateni or American ya kwara me utin krofo kaso e Ghana when you Ghana ni your friend Quentin or your American ni boy yeah when you Ghana ni and I bibi so ya won wa hanom and it's room ya kwala ya wo mo wo krom ha ya ya ka jo mu nya ya kata for enti ne boyfriend we di na wu enti sa Kwentwa akra